Jedan od ključnih izazova koji je bio istaknut tokom kongresa jeste problem mikroplastike u procesu proizvodnje semena. Mikroplastika, često prisutna u premazima semena, predstavlja ozbiljnu ekološku pretnju. Iako se istražuju alternative, implementacija novih rešenja zahteva regulatorno odobrenje, što može usporiti proces. Dok se čekaju nova rešenja, mnogi proizvođači semena i dalje se oslanjaju na premazivanje zrna semena mikroplastikom zbog njegovih trenutnih prednosti, uključujući smanjenje upotrebe hemikalija i direktno tretiranje semena radi zaštite od bolesti i štetočina. Mikroplastika je ozbiljan problem sa kojim se industrija semena suočava. Neophodno je hitno pronaći održiva rešenja kako bismo sačuvali životnu sredinu i osigurali kvalitetnu proizvodnju semena u budućnosti, kaže Mark van Leeuwen, predsednik Međunarodne federacije za seme. Holandski kralj Willem Aleksandar u svojoj inspirativnoj poruci pozvao je na dalji razvoj sorti semena koje su otpornije na promenljive klimatske uslove kao ključni korak ka očuvanju budućnosti poljoprivrede. Marko van Leeuwen upozorio je na protekcionizam koji je u porastu. Ovaj fenomen gde zemlje favorizuju svoje kompanije i proizvođače dobio je zamah tokom pandemije koronavirusa kada je postalo jasno koliko je poljoprivredni sektor važan. Beth Bechtel, zamenica direktora FAO, Svetskog programa za hranu, naglasila je da su mnoge odluke u vezi sa semenom i poljoprivredom visoko politizovane. Niels Luvers, generalni direktor holandskog udruženja semenskih kompanija Plantum, dodao je da postoji pritisak za korišćenje nesertifikovanog semena, što može stvoriti nepravednu konkurenciju i ugroziti rezultate za poljoprivrednike. Na događaju učestvuje veliki broj kompanija koje predstavljaju svoje inovacije. Ovom prilikom sreli smo gospodina Tomasa, koji je rekao da njegovi proizvodi već postoje u Srbiji. Naša inovacija obezbeđuje kvalitet semena, jer odstranjuje oštećena semena, dok istovremeno garantujemo bezbednost analize kroz našu proveru verodostojnosti. Naša tehnologija omogućava čak i identifikaciju aktivnih semena krompira putem detekcije svetla i tame, kao i detekciju praznih semena, na primjer kod paštrnaka. A kako ova industrija izgleda u praksi, pokazat ćemo vam na primjeru proizvodnje semena paradajza. Posvetili smo jedan od najvećih centara na svetu gde se radi proizvodnja i istraživanje semena paradajza. Na samom ulazu dočekao nas je gospodin Hips. On je stekao obrazovanje u oblasti molekularne biologije biljaka. Pre 5 godina se pridružio kompaniji Syngenta, gde je prvo radio na uzgojnim ispitivanjima kako bi naučio koje su osobine najpoželjnije u novim sortama paradajza. Sada radi kao tehnički predstavnik za prodaju paradajza u Holandiji, obilazeći najbolje proizvođače paradajza širom zemlje. On nas je proveo kroz najznačajniji plastenik gde se ispituju sorte i hibride. Da bismo ušli u plastenik nismo smjeli da jedemo paradajz 24 časa pre dolaska, niti da ga dodirujemo. U sam objekat nismo mogli ništa da unesemo, a morali smo proći dvostruku dezinfekciju ruku, kao i da obučemo neophodnu zaštitnu opremu. Sve ovo je moralo da se uradi jer postoji velika opasnost od prenosa bolesti i štetočina, što bi bilo pogubno za ovu proizvodnju. Sa leve strane možete vidjeti maloprodajni deo gde predstavljamo razne sorte paradajza na način koji prepoznaju maloprodajni lanci kao i pakeri. Zatim imamo demonstracionu kuhinju koju koristimo za sastanke i pripremu hrane, ali i kao odličan način da pokažemo šta sve ukusno možemo napraviti od našeg paradajza. Imamo oko 42 do 60 različitih sorti u svakom redu, što čini skoro 1000 različitih sorti unutar ovog staklenika. Paradajz koji razvijamo završava u supermarketima, restoranima i drugim mestima. Neki se koriste za preradu kao što je pravljenje supa i drugih proizvoda. Imamo i paradajz koji se bere i prodaje kao svež proizvod, a postoje i otvoreni uzgoj koji se koriste za preradu i konzerviranje. Takođe, neke sorte završavaju u brzoj hrani, kao što su McDonald's gde se koriste u hamburgeri. Ne možemo koristiti hemijske pesticide jer koristimo bumbare kao oprašivače, kaže gospodin Hips. Umesto toga koristimo korisne insekte koji jedu štetočine paradajza. Ovi korisni insekti nam pomažu da kontrolišemo štetočine bez ugrožavanja naših bumbara koji su neophodni za oprašivanje. Kada smo ga pitali koji je najveći izazov u proizvodnji paradajza, on kaže da je jedan od najvećih izazova održavanje pravilnih uslova u stakleniku tokom cele godine.